Makhatana guest of honor gi phangpham langda lengsin binabgidamakta Mani Chairman of Mami Thawan Mi Maite Kunja Keshor Laurembam Secretary Mami Thawan Thoksom Bija Lakshmi Devi, wife of our Honorable Minister, MLA Dr. Thoksom Radhesham Singh Basu, stays the guest of honor ki from Langda Lingsin Nabigidamakta Lingsing Zari. Makatana TI Sarojit Singh, President Hairok Mandan Basu, ngasigi tawramasigi Grace of Honor ki Pambam Langda, Lengsin Binabidamakta, Nolo na Kausin Jari. Thoksom Bija Lakshmi Devi, wife of Dr. Thoksom Radhesham Singh Gidamaktasu, Mayam Ahoba Kuba Amakatang Nizage. Ngasigi Singlem Naba Function Nasigi Toido Hindong na Ikai Kumnajaribi Dignitary Singna Pambam Langda Lengsin Bikibaga Iroinana KDA Hairok Patri Kabolikaigi Volunteer Isalicia Singbu Ikai Kumnajaribi Dignitary Singi Mafamda Betsamadi Lenyanpi Kudon Tambina Bakausin Jari. Bates presentation amasung lengyan present tong nabigidamakta ngasigi sinja langzariba committee ki maikay dagi ningsingjari. Ngasigi asigumlaba function, inauguration function of KDA ground cum prize distribution of annual Yoksang Sports Meet 2021 da akoina haizaruba matamda achinba kaya thadopiduna lengbirakliba ngasigi guest singidamakta tinbiriba mayamdagi best presentation asi tawba matamda ahuba kuba kaloinana tawbinabagidamakta request tawjari. Ngasigi function asi hongnabagidamagta ngasigi chief guest oina lengsinbiriba Dr. Radhesham Singh Honorable MLA Hairok SC na luchingbiduna program asi hongnabagidamagta koi candle lightning gidamagta same saduna lairabanina
ngasi pangthok chariba function haibadi inauguration function of KDA ground cum prize distribution of annual Yausang Sports Meet 2021 hariba function asigi function asigi damote lengbirakhraba ikai khumnajariba singbu taramno upagi warol amadi function asigi nungyoiba waron thambinabidamakta KDA Hairok Patri Kabol ikai gi General Secretary Abu Jam Boy Singabu stage ta kausinjari Masih April tarik 2021 yai faraba Thanjana asida club asina miyam ki mateng galona simban sagat charaliba day and night sana bayaraba lekai goiba playground sangabu ki thoram amadi handak chahi goina pangdok chakiba NN Joseph Sport Meet 2021 ki asigumaba jinglam thoram asida Lembu Lakraba President Chief Guest of Honor Singh Special Invitee Singh Thoram asibu mapum phan bigani haiduna lakpiriba irai kai sidagi amadi iramdam singdagi Cecil Imaidon Ipapal Satranaron khwai pungnamakpu club ki mai kaidagi taram mukchari wenana ngasigi thoram asibusu mapam phan biriba media gi jinau sing sound gi light ki amadi SDS ki jinau pun makusu club ki mai kaidagi taram mukchabadu phungdok chari ikoina ikoi lekai asibu hena masamu phaba tinjang kaijang daba lekai ma sembat nana bagi wakalon da jungpang oiraga club asina miyam ki mateng yaudrabadi ngamaroi khanduna lamdam sigi nungchi jaraba ikoina honorable mingthon pijariba Sara Desam Wenana Lamdam Sigi Lamdam Sibu Zapat Hanamba Ireisa Kwai Pumnamata Donation Chacharaga Ekoina Nasi Sangha Jariba Ground Nasi Sembat Chagacharakpani Sembat Charakpasida Club Asina Kwai Diki Sauna Mateng Lauzar Kibasingi Manunda Irekai iramdam asigi nungsi jaraba upadyaksha ekoi tamo nungsi busu ekoi club asina yamna nungsi jaba amadi taram chabadu phungdok jari ekoi club asina miyamgi thubak tawjarakpa matamda miyamna aduki matik sahajog pinabiba lamdam sigi MLA Jila Parishad aduga Pradhan Singh member sing club asibu mateng pangbirakhiba iraicha sing amadi lamdam asigi pukchen chaurabe khudingmakpu club ki maikaidagi Nasigi thoram asida thoram sigi khudong chaba laujaraga taram nokchabadu phongdokchari loinana club sina tawjarakpa thabak khudingmakta hena chaukatpa ama oinanabagi hena nungaiba samaj ama oinanabagi miyamgi mateng club na matam chupagi oina nijari haibaji thamjaraga ngasigi
मैम तराम तराम उक्चब क्लब की वफम खरसी तेंसिनजरी थागतचरी अबुजम बॉय सेक्रेटरी KDA ngasi ke sigumlaba function hello ngasi ke sigumlaba function inauguration function of KDA ground sigi main oiba ngasi ki inaugurate tobagi function sida ngasi ki honorable MLA chief guest ki famfam lang da sulengsin biriba Dr. Adesam Singh Honorable MLA Herok Esina hariba ground asi akoi gi lamdam asi gi miyam da khusinna nabagi damakta sir na luchingbiraga ngasi gi main gate lom da ribbon cutting ceremony amaga loina na sir na luchingbidu na hariba ground asi lamdam asi gi praja sing da khusinna nabagi damakta sir bu request tawjari aduga ngasi gi tinbiriba miyam na main gate nataba somna kan second gate lom da thokpiraga hariba ribbon cutting ceremony sibu saruk yan nabagi damakta su niksingzari COVID की pandemic number मोइदुना function असिदा तिनबीरिबा मयामना SOP ngakna marks upiduna function asibu attend tobina busu niksingzari aduga praja singna main gate nataba second gate to thokpiduna ribbon cutting ceremony asibu su yaubinaba niksingzari हेलो KDA हाइरोक पाथ्री काबोरे काइना सिंजदुना पांगथोकचरिबा inauguration function of KDA ground cum prize distribution of annual Yaosang Sports Meet 2021 function asigi damakta Sinbalang bada mating oina bahaiduna Sian ki mating pangbirakpa Idam dama madi irka isomgi pukchen jaropa miyo singi mabing amuktang lautok sage Tiais Damendra Singh ex Pradhan Hairok Part 2 GP ikai khumna jaribana ngasigi function asigi Sinbalang bamadi organization asigi mating oina baiduna lupa lising amagi mating pangbirai masigi damakta ikai khumna jariba ex Pradhan Tihais Damendra Hairok Part 2 GP bo sinjalang jariba singi mai kai dagi haini ngai leitana thagatchaba phongdokchari ikai khumna jariba donor oibiriba Tihais Damendra ex Pradhan Hairok Part 2 GP na makatana ngasigi function asigi manungchana sanajagadoriba football match haibadi mami thawan amadi KDA hariba team manisigi makatana sanajagadoriba football match asida ikai khumna jariba Tihais Damendra ex Pradhan Hairok Part 2 GP na lupa lising amadi mana pagari agina yang aku kesana jadi tidak apa so ikai khumna jariba di bapanda jalan jariba di bagai lagi hai dengan lepas dengan untuk cari
मसीगी चीफ गेस्ट ओइना लेंबिरकलिबा डॉक्टर राधेश्याम सिंह ऑनरेबल MLA हेरोक एसीना हाइरिबा ग्राउंड असी ngasiगी लमदम सिगी मयाम सिंगदा खुसिनाबीबगी दमकता अखोइगी लेंबिरकलिबा प्रजा मयामबु सरगी दमकता अहोबा खुबाक अमखक्सु अखोइ निजगे प्रोग्राम की मखा चथरकपा ओइना ngasiगी गेस्ट ऑफ ऑनर की फंफम लांगदा लेंसिनबीरिबा टी नुंसी सिंह उपाध्यक्ष थौबाल जिला परिषद पु थौरम सिग मरी लेनाना वाही खरदंग थंबीरनबा निंसिंगजरी टी नुंसी सिंह उपाध्यक्ष थौबाल जिला परिषद थोइदो हेंदोंना याई फरबा मरुओइना हाइरोक पाथ्री कबोल लकाइगिदी नुंगाइरबा नुमित हाइना थमजगे सिगुमलबा द इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ KDA ground come prize distribution of annual Yausang Sports Meet 2021 organized by Kabulakai Development Association asigumlaba yamna ilaikai sigidamakta pungning thogot nangai oiraba function asida saru yabiriba president gi phamam langda lengchin biriba ikai khumnajariba hairo patri gram panchayat sigi pradhan mingoina panjarabada Sri Entang Basing ahan mamakta ikai khumnaba uchari loina ngasigi chief guest इरमदम हैरो केंद्र सिबु अनोबा आशा पीबी बगलोइनना थबक थौरम क्या पांथोक पीरिबा इकाई खुमनजरिबा डॉक्टर टीच राधेश्याम सिंह इकाई खुमनब उच्चरी लोइनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट असिबु मायोन चुमनर पुबीरिबी ngasiगी गेस्ट ऑफ ऑनर की फंफम लांगद लेंसिन बीरिबी मिस्ट्रेस हसीना बेगम अध्यक्ष थौबाल जिला परिषद इकाई खुमनब उच्चरी लोइनना हौजी फाउदी यौबिरक्त्रिबा अखोइगी कालेकी Sri M.D. Abdul Latif, Honorable Jila Parishad Laisang Tem, Sri M.D. Fakhruddin, Honorable Jila Parishad Maipa Muchiwa, Amadi Ngasigi, Dais Talengsin Laibiraba, Kai Kumnajariba, Jila Parishad Member Sangai Umpam Mingoina Panjarab, Sri Hibzur Rahman, Sri S. Kulabidu Singh, Nominee Jila Parishad Langaten, Jila Parishad Loinana, Sri K.H. Sanakumba Singh, प्रधान नॉमिनी लौरेमम ग्राम पंचायत लोइनना हौजी फाउदी ओबिरक्त्रिबी श्रीमती रोमा देवी अमदी श्रीमती नुशीसना देवी लोइनना ngasiगी सिगुमलबा चिंगलेमलबा थौरम सिगी स्पेशल इनवाइटीज की फंफम लांगद लेंसिन बीरिबा पुनमकपु आहानि काय खुमनबु चरी मांगद लेंसिन बीरिबा ngasiगी थौरम सिबु मपुंग भान बिगनी हाइदन लाकपिरिबा अहल लमनदगी हौरगे चिनाव मरु मपांग इमा इबेल print and electronic media की चिनाव सिंह लोइना थौरम बसिबु लोइना सरुक याबदा थौरम बसिबु पांथोकपदा सरुक याबिरी बपुना मकोय हादा ngasiगी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना अमदी KDA की एडवाइजरी मेंबर मोइना एहाना पुनमक पुसुकचिलै काय खुमनबु उच्चरी थोइदोंना यामना हाइनिंगाय लैजदे ngasiगी सिगुमलबा मणिपुर दा अमदी अखोइगी इरमदम अखोइगी केंद्र सिदसु हौजिमक तुंगी उम्बिर लोयर कदौरिबा नहारोल सिंगी मथक्ता लांदारकलिबा ड्रग की मायोक्सिदा हाइबदी ड्रग तगी लापथोकननबगिदमक अखोइ तंगाई फदना इरमदम मसिदा तोंगान तोंगानबा ड्रग का मरी लेनदनबा हाइदी ड्रग असिबु सिनदनबा प्रोग्राम कया पाइखतपसिंगी मनुंगदा ngasimak अखोइना संगादुना मयामदा खुसिनरिबा KDA की पब्लिक ग्राउंड असिसु हौजी हौजी ओइरकलिबा ड्रग सिंगसिदगी लापथोकना लेनबगिदमक खुदोल अमा ऑनरेबल MLA की लिचिंग मखादा पिजबनी मयामदा हाइना अहनमदा थमजगे असिमलबा नुमिदांगदसु लाइट की मतेंगना
अमसुंग अयुंग थिनसु सानबा यारबा फील्ड सिदा अखोगी मरुओइना कबो लेकाइगी इचासिंग इनाउचिंग अकोइबदा लेबिरिबा चाइनाउ पुनमकना निशा चादन लेबगी महुत्ता ड्रग लाइचुदना लेबगी महुत्ता फील्ड सिदा थोकपिरक्तना तुंगी आशा नहाक नकोइबु पोपिरिबा इमा इपागी आशा अदुबु निंगबा थुंगहननबगीदमक ngasi haiba no michidagi kathokpaga loinana kabo lekai development association gi member khudimakna taram na ukchagani haiba so mayam ubire do field sina saki oiduna aduna ina asa taujai aina lekai gi mahut silaga club ki mahut silaga honorable mla da request taujari madudi sar gi liching makha da ngasi ekhoi da pipi riba ground ase ekhoi na sukki matik thagat chari loinana makha tana so ekhoi gi lekai sida क्लब की साइट की लेकाई की साइट की अखोई दमक डेवलपमेंट तौबियो हाइबदा अखोई क्लब की थौमी सिंह की थौना लेकाई सिगी यूनिटी सी येंबिरे हाइरगा अखोई लेकाई दा चाखोत थौरमगी अखोइना क्लब की साइट अमसुंग लेकाई की साइट की निजबदा सानासु मतम चुपदा अखोई दमक थोंग हांबियो हाइदर मयाम की महुत सिंजरगा वाफम मसिसु लुनुना थमजगे वाफम खरासी हाइजरगा ई याम हाइजनगा लेजदे सुमाई तौदना ऑनरेबल ना इरमदंग इरैकाई सिदा ngसाइगी ड्रग तकी लापथोकनबगी खुदो लोइना पीबीरेबा लंपासे मतम चुपगी अखोइना कनबगा लोइना लंपासी कनबगी मरुओइबा मगुंदी अखोइगी मरुओइना कबो लेकाइदा लेबिरिबा थंगनबा लेकाइदा लेबिरिबा इचाइना उखुनमकना ngasiदगी हौना थोरकपिरक्तुना मतम चुपदा मी हांगहनदबा मतम चुपदा हुमांग लौथोकफम ग्राउंड ओइहंदुना अफबा खुनाय अमा सेमबदा कबोल काय ग्राउंड असिना चौबा खुदोल पीबीरसनु हाइबो वफम खरसी थमजरगा ngasiगी तिनबिरु पुनमक्ता इखुलोनना खुरुमजरी थागचरी टी नुक्सी सिंह ऑनरेबल उपाध्यक्ष थौबाल जिला परिषद इकाई खुमनजरी बना ngasiगी फंक्शन असिगा मरी लेना मरिक सुमो वफम क्या थंबिरमगी दमक्ता इकाई खुमनजरी बाबू सिंजलांगजरी सिंगी माइकेदगी थागतचबो फोंदोकचरी ngasiगी फंक्शन असिगी मखा चथजरकपोइना ngasiगी सिंगलेमलबो फंक्शन असिदा चीफ गेस्ट की फमम लांद लेंसिन बिरिबा इकाई खुमनजरीबा बेंगोना हगचरबदा डॉक्टर राधेश्याम सिंह ऑनरेबल एमएलए हाइरोक एससीबो ngasiगी पांथोकचरीबा फंक्शन असिगा मरी लेना चीफ गेस्ट की वारोन थंबिरनबा नलोना खंगनजरी अहान ममक्तदा तिनबिरिबा खुदकमपु अइना खुद लोनजुना इकाई खुनबो चरी ngasi कबो लेकाई डेवलपमेंट एसोसिएशन कोइगी इनाव अबुजमगी बॉयना लीड तौबा टीम सी क्लब सिगी फाउंडेशन डे अमदी ग्राउंड असी संगाबा नमित अमदी मयामगी एंटरटेनमेंट ओइना मनी थवाई गा अखोइगी हाइरो की टीम गा फुटबॉल एग्जिबिशन मैच अमा अदुगा प्राइज एंथोपै थौरम सिदा मयाई तांगमल दा लेंसिन बिरेबसिंग प्रेसिडेंट ओइना लेंसिन बिरेबा इगी याम्बा हाइरोक पार्ट 3 की प्रधान श्री एन तांगबु आहान मक्तरी काय खोनबो चरी थौबाल जिला परिषद की अध्यक्ष ओइना पुबिरिबी मिसेस हसीना बेगम बुसोइने काय खोनबा उचरी टी नुक्सी सिंह कबोल इकाई डेवलपमेंट एसोसिएशन की एडवाइजर ओइना सुलेंसिन बिरिबा ग्राउंड सिबु सेमगतपदा अमदि लेकाई सी क्लब सिबु थवाई हापिरिबा नुक्सी बुसोइना उपाध्यक्ष बुसु इकाई खोनबो चरी तोंगान तोंगानबा मफमदगी लेंबिरकपा हिरो केंद्रगी नतबा अखोइगी संगाई मफम जेपी जिला परिषद की मेंबर ओइबिरिबा इगी नाउ एमडी हिबजू रहमान बुसोइने इकाई खोनबो चरी लांगथेन जिला परिषद की नॉमिनी ओबिरबा एस कुलबिदु बुसु इकाई खोनबो चरी आइगी मरुप लौरेमम पंचायत की ग्राम पंचायत की प्रधान नॉमिनी श्री सना खोमबुसु अइने इकाई खोनबो चरी मनी थवाई की टीम बुसु इकाई खोनबो चरी अबुजम बॉय सेक्रेटरी KDA अमदि मागी टीम बुसु इकाई खोनबो चरी मांगना लेंसिन बिरिबा प्रेस की चिलनाउ सिंह ngasiगी फंक्शन सिबु यावबिगनि लेंबिरइबा खुदिमकपुसु अइना अमुकन्ना इकाई खोनबो चरी अइ यामना हाइजरोय याम नुंगाइजै ngasi
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯆꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯣꯏ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯕꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯟꯗꯔꯐꯨꯜ ꯇꯤꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ उच्चरी बोई अमदी मागी टीम सी होनब यामना कनबा अखोगी लेकाई सी साउखटनबा कबो लेकाई डेवलपमेंट एसोसिएशन डेवलपमेंट नै साउखट थोरांग हाय साउखट थोरांग सिदा लेरिबा अखोगी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड गुम्बा लंपाक गुम्बा अदगी लेकाई साउखट पखतन तब अंगांग मियोय बे ह्यूमन रिसोर्स लेरिबा मीसिंग सु वाखलोन फगलकपा अदुगा अफबा तौरकनबा अदुगी लंबीदा पुखलकपगी पानमना तौबिरकपसे मसी मसीगी टीम सिना याम कन होनजरी सुमाइना तौदना अखोगी तोंगान तोंगानबा हाइरो केंद्रदा लैबा मथंगिदा अखोइना खंजबसी TLYC तौरांगम लेकाई यूथ क्लब सिगी ग्रुप सिसो अखोई सिमाइना अखोई सेमत चनबा होनजरी सुगै सोइजन मथंग अखोई पाइखत चरकनी अदुगा सेगमाइदगी लाक्पिबा नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्टिंग एसोसिएशन नेसागी एगी टीम सु लाकपनी मोइगी सु ngasi si yengbirakanna sumaina अखोई नेसागी से थूना पाइखटकनी है मैम मांग थमजगे सिगी ग्राउंड सी खत नब हांग लमांग सोम नाकंद अखोई गैलरी मचा येंग फम इमा इंदोल इचल चा मैम लेप लेसे फम याब अदुगुम्बा हयेंग लाइव फरग मैम कहनबिरदे कहनबिनीदे हाई स्वाइबिरे कहनबिरगदि अदुमसो अई हापचगे अदुगा लाइब्रेरी यावबा याबा जिम सु यावबा अदुगा अखोई अहल लमन सिंगदो लागा तंग पोथाबा याबा अदगी अइदी ngasai pansu pandisre lepiba koi nupi mcha singse ai isa nupi singse akoi hairokta mayam pwa da hairokta ni film star nga tang ngai re le yon leiram ni mayam se thawai mani mamang da akoi heroine kumu gai loi harak to ma loi phasau nga ta smart oi ro mayam se ado mai moi mayam nupi mcha sing nupi sing so kari kari tauba ya bro lai lai su ki coaching center adagi skill development training pisa lon sa ki so tauba ya ba adu gumba infrastructure ai mayam mang na lapthok saram misine akoi gi team di हाइजेबदो यारेंगे अखोई थबक तोंथोक्चबने अदुना काबु काराबा अहानबो एना मसिरा नोय मयामगे अमदि सोयना तौगने नोय मयाम सु कदाइरा नंगदोबनो हाइबदो अदु मुन्ना खल नम्मो हाइना हाइजगे याम नुंगाइजे अफबा समाज अमा लैबायबसि लैरिबा लैकाइदुरा खुंगंगदुरा लैरिबा मी सिंगदुरा टेक्ता कायदा तिंजंग कायंग म यावदना अफबा वखल खनबा मसामु फरबा कानता अदुगुम्बा अफबा समाज अम ओइबि याइ लाइलाइसु याम नाइरसु इना केरा खुल्लगसो मसा फत्रबा अदोरि नुंगाइबम खंगदे हाइनबम लई हेल्थ इज वेल्थ हाइना हक्चांग फबना ख्वाइदे अफबलनिना साना खोना बाइबसे मसे हक्चांग जो फले वाखंग जो यावले होरेन सानाबदो उबिरकनी ngarang nahan makta aina laksaramada angang macha macha mayam ju phun marak sere ekta sanaram mayam ahal mayam la amba madu uruba kanda ngasi oja nungsi amadi boina honaraga ngasi gi adu lekai na support tor club ki lampak ama sarugi mai se yam chauna phange hai besai numitrai khangjai adu ngasi su yengbiyo isora yamna bor pibi singarang se akoi ising ji tingkatan ising kapaga masi uful thok tarwan ising kapam modo aying se nong ji tingkatan tareba nong taraga akoina kapa ising dui mathak fadana ufun thok tar mayam yenge mayam se corona la ko matam ju ufun chendana baina isorna prakriti na nong tahan mira kana lo na wai tai bo santhina wai tai bo sa mana thamir sa ta padi akoina thaujabat thabakta akoi kabor kai gi development an mahoro ko se asi mai pak ba hobane haina thamjage masina khulangbang phajana haurabani na akoi hairo kendra da साउखत थौरांग लंबी साना खोनब लंबी मथंग माई पाक ओरगनी है मैम थमजगे अखोई पुनः होनमिनरगा नुसीनब मसिदा अखोई दोल अतोप दोल अदुगी दोल अखोई दोल खाइदबे राजनीति की वा पुसनबिरक्तबिदा ngasi mang yengbiyo अखोई वांगपोपी थोंगदगिना यंगबिबा कांदा हायर सेकेंडरी फाउगी लैरिबा अखोई हौरिबा उसिंगसे क्याम फजगरबना अदै चल कांदा हायर सेकेंडरी नाकंदा मई पुगान नालगा कम्युनिटी लाई थोपम की जगह फजरीबसी यंगबिबा सुमाइना मथंग अदुम फजरगदी अदुरिगदे अखोई हाइरो केंद्रसी मॉडल केंद्रने हैना खंगने मनी थवाई कांगुनदि सावगदर मै लाप अतोपदे लाप कांगुनदि अदु अखोई कनु उसी वागिसु यावरी अतोपा संगाय फंगुसो सावरी सावबिना अखोई फंजनिन मै हाइजबने अदना हाइरो केंद्रसे मसी अखोई की मॉडल ओइबा मणिपुर की मनुंगदा अमगा नुंसीनबदा अमगा मतेंग पांगनबदा लैत लाइरबो मतेंग पांगबदा अवानाबो येंगनबदा
पुन्ना हिंगमिन्नबदा अमदी साउखत थौरांग नामांग थाबा अदुम केंद्र अमा ओहेलसे अब वही खरे साइजरगा मयाम पुनो मुकन्ना खुरुमजरी थैंक यू थागतचरी सर टीआई राधेश्याम सिंह ऑनरेबल एमएलए हाइरोक एसीना यावना मरिक चुम्बा वाफम क्या असिगी फंक्शन असिदा थंबिरमगिदमक्ता सारबो हाइनिंग लाइटना थागतचबो फोंदोकचरी प्रोग्राम की मरक थचरगा ngasi function asigi athoi baleng pirakpa singi phambam da lengsin nabagi damakta ikai khumnajari basing kausin jage mingoina mathang sinna panjarabada o ibo pisak sing advisor KDA hairok patri kapolekai a kala singh advisor KDA hais ibomja singh advisor KDA G Krishna Mohan Singh advisor KDA W Ibosana Singh advisor KDA S Nando Singh advisor KDA Hairo M Tomba Singh advisor KDA Hairo A Sudam Singh advisor KDA Hairo Amadi A Tomba Singh advisor KDA Hairo Hairiba ikai khumnajari basing asina makata bada A Ibo Singh advisor KDA Hairo Hairiba ikai khumnajari basing asi ngasigi function asigi athoi baleng birak basingi daista lengsin binawi damakta nolokna haijari ngasigi asigumlaba function inauguration function of KDA ground cum prize distribution of annual Yaksang Sports Meet 2021 sida Kabolekai Development Association KDA na sinjaduna pangthokjagiba 6 Yaksang Sports Meet ta khoigi makhal mathel kayagi game kaya ama sports kaya ama khoigi association asina pangthok khibaduda khoigi first second third takraba winner singi damakta prize ताख्रब सिंधु प्राइज लौनबगी दमक्ता सेम सादुना लैनबसु अखोई निंगसिंगजरी सिक्स याक्संग स्पोर्ट्स मीट सिदा अखोईगी मखल मथेलगी मसाना कयादा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ताख्रबा और ताख्रबी सिंधु अखोई मथंग मथंग अखोई प्राइज से यंथोंगनबगी दमक्ता सेम सादुना लेबियु सेम साधुना लेगदबा विनर सिंसी अहानबा गेम यांकोक लमजेल हाइरिबा यांकोक लमजेल सिदा अखोई ग्रुप मरी थोकना सानजखी यांकोक लमजेल अहानबा ग्रुप ता फर्स्ट ताख्रबी TH बिंद्यारानी वाइफ ऑफ TH तोम्बा सिंह सेम साधुना लेबियो सेकेंड A ननाउबी wife of A Thauba Singh third the H Movie Devi wife of H Tomba same saduna lainabagi damakta ningsingjari ahanbada group 1 gi first takrabi TH Bindyarani Devi wife of TH Tomba Singh stage from the prize lobi naba ningsingjari aduga prize si PB nabagi damakta ngasigi chief guest ki fampham langda lengsin biriba ikai khumna bada matik saraba Dr. TH Radhesham Singh honor si tobi nabagi damakta request tawjari prize silong nabagi damakta TH Bindyarani Devi wife of TH Tomba Singh second A Nanaubi Devi wife of A Thauba Singh third position the H Movie Devi wife of H Tomba Singh hairiba sing si Yangkok lamjel da winner oikhrabi ngaktani मखोई दमक्ता तिनबीरिबा मयामना अखोईगी इने सिंगी दमक्ता होबा खुबा अमगा लोइनाना प्राइज लौबा लाकपदा पुकनिंग थौगतपिनबा निंगसिंगजरी यांकोक लमजेल की ग्रुप 2 दा L Sila Devi wife of L Sham Singh na first tabi खिबगी दमक्ता प्राइज लौना नंबगी दमक रिक्वेस्ट तौजरी
L. Sila Devi, wife of L. Sham Singh. Yangkok Lamjil group Ahum Suba group the first second takrabi Y. Bem, wife of Y. Dayananda. Second position PH Arun Bala Devi, wife of PH Herozit. Fourth group ta Yangkok Lamjil gi first second third ta H. Ibetombi Devi, wife of H. Madhu Singh. Anishubada A. Mani Laima Devi, wife of A. Achau Singh. Ahum Subada T.H. Nungsi Devi, wife of T.H. Kora Singh. Winner Takrabi Singh si stage somda prize low balang na bagi damakta ning sing jari. Amuka hanna lokthok sarake Yangkok Lamjil the first second third takrabi ahan burgupta T.H. Bindya Rani Devi, wife of T.H. Tomba Singh. Second takrabi N. Nanaubi Devi, wife of A. Thoba Singh. Third H. Mubi Devi, wife of H. Tomba Singh. Lengbi Raglibi winner takrabi ine sing si Yangkok Lamjil the first second third takrabi ine ngaktani ine singi damagta mayam yamna hoba kuba amaga loinana mathangi sports asu hena amuke hena mai pangna pangthokna bagi damagta akhoi honnaminasi. Makha tarakpada Makatana Pangthok Sakiba Yangkok Lamjil Group 1 gi Third Tabikravi Hais Mubi Devi, wife of Hais Tomba Singh. Hauzik Anisuba Event on Pangthok Sakiba Yangkok Lamjil Group 2 gi First Tabikravi L. Sila Devi, wife of L. Sham Singh. Hauzik Itai Masilana Yangkok Lamjil Group 2 ki winner ki prize lobiri Ahum Suba event on Pangthok Sakiba Yangkok Lamjil Group 3 ki winner oibi kibi Y. Bem Devi, wife of Y. Dayananda Singh. Haidiba event asida second position Lobi Krabi P. Hais Arun Bala Devi, wife of P. Hais Herojit Singh. Mathangi event on Pangthok Sakiba Yangkok Lamjil Group 4 gi winner obi kibi Hais Ibetombi Devi, wife of Hais Madhu Singh. Hais Ibetombi Devi Karigumba Khudong Chadaba Leiragasu Imung Manungi Myoy Amalawi Nabaning Singjari. Hais Ibetombi Devi, wife of Hais Madhu Singh, winner of Yangkok Lamjil Group 4. Nungsijarba Club ki volunteer ladies sing na clapping to bina baning sing jari. Second position tabi kibi A. Manilai Madevi, wife of A. Achau. Yangkok Lamjil Group 4 gi second position na hujik prize lobiri. Mathanda third tabi kravi T. Hais Nungsi Devi, wife of T. Hais Kora Singh. T. Hais Nungsi Devi, wife of T. Hais Kora Singh. Nungsi Vidana Lambi Kitang Thabi Nabaning Singh Jari. T.H. Nungsi Devi, wife of T.H. Kora Singh. Thank you, sir.
नुंसीजरबा सार टी एच राधेश्याम थागतचरी मथंगी इवेंट ओइना पांथोकचखिबा बिस्कुट चाबी फॉर वुमेन्स अहानबा ग्रुप की विनर ओबिक्रबी टी हाइस विद्यारानी देवी हाइरिबा इवेंट असिगी प्राइज टी नुंसी सिंह ऑनरेबल उपाध्यक्ष थौबल जिला परिषदना हाइरिबा प्राइज असि पिबिगनी बिस्कुट चाबी फॉर वुमेन्स फर्स्ट ग्रुप की अहानबा प्राइज फंगबिक्रबी टी हाइस विद्यारानी देवी वाइफ ऑफ टी हाइस तोम्बा सिंह अनिसुबा पोजीशन फंगबिखिबी ए ननावबी देवी वाइफ ऑफ ए थौबा सिंह Biscuit Chabi for women, the first position, the T.H. Bindyarani Devi, wife of T.H. Tomba Singh. Second, the A. Nanaubi, wife of A. Thoba Singh. Second, A. Nanaubi, wife of A. Thoba Singh. Third position, the N. Naubi, wife of N. Modopi, wife of N. Modopi. N. Naubi, wife of N. Modopi. Biscuit Chabi for women gi winners ngatani. Biscuit yamna chabagi winner ni. Mathangi second round, second group biscuit chabi ki first position the L Sila Devi, wife of L Sham. Second the O Sapna Devi, wife of O Herojit. Third the TH Radha Devi, wife of TH Samkumar. Same saduna lebina banising zari. बिस्कुट चाबी सेकेंड ग्रुप की विनर ओबिक्रबी एल सिला देवी वाइफ ऑफ एल श्याम सिंह अखोई इसा इसाना प्राइज फंगबिक्रबी नुंसीजरबी लेकाइसिगी इचलचे इमाइदोन सिंहना सेम सारग लेबिनबा क्लब की माइकैदगी निंसिंगजरी हौजिक प्राइज लोबिरी एल सिला देवी वाइफ ऑफ एल श्याम सिंह Second position Tabikhibi O Sapana Devi, wife of O Herojit Singh. O Sapana Devi, wife of O Herojit Singh. Yaragadi kitang tuna lengkhat piraknaba club ki maikaidagi ningsingjari. Hojik lengchin pirakni O Sapana Devi, wife of O Herojit Singh. मथंग दसेम साबिगनी थर्ड पोजीशन टी हाइस राधा देवी वाइफ ऑफ टी हाइस श्याम कुमार हौजिक प्राइज लोबिरी थर्ड पोजीशन ऑफ Biscuit Chabi second group T.H. Radha Devi, wife of T.H. Samkumar. Thank you. T. Nungsi, Upadhyaksh Thobal Jila Parishad. Mathang dang asigi guest of honor gi from Langda Lengsin Biribi Mistress Hasina Begum Adhyaksha Thobal Jila Parishad pu prize bibi nabigi damakta request tauzari. Mathang gi event asi musical statue women Hariba musical statue women sida prize first, second, third takibi singna Naurem Saya Devi, wife of N Susin Singh. Second T.H. Romila,
wife of TH Romeo. Third position da Thokchom Sanchan Devi, wife of TH Inauba, same saduna lebiyu. Hauzik ahan bada first position kokhochage. Naurem Saya Devi, wife of N Susin Singh. Hauzik Lengsin Birakli musical statue for women gi winner obikrabi N Saya Devi, wife of N Susin Singh. Second position da TH Romila, wife of TH Romeo. Third position da Thokchom Chanchan Devi, wife of TH Inauba. Mathangi event asi Pafor Chabi. Pafor Chabi da first, second, third da first Takrabi A Nanaubi Devi, wife of A Thoba, TH Radha, wife of TH Shyamkumar, N Kupi Devi, wife of N Akim. Pafor Chabi ki first position Takrabi A Nanaubi Devi, wife of A Thoba. Hauzik Lengsin Birakli musical statue for women gi third Tabikrabi Tokchom Chanchan Devi, wife of TH Inauba. Pafor Chabi ki winner Hauzik Lengsin Birai A Nanaubi Devi, wife of A Thoba. A Nanaubi Devi si Pafor Chabi ki winner ni. Mayam yam na hoba kuba amatang kubiyu A Nanaubi Devi ki. Second da TH Radha, wife of TH Shyamkumar. Third position da N Kupi Devi, wife of N Akim. Thagatchari Thagatchari Mrs. Hasina Begum, Adyaksha Thowan Jila Parishad. Mathangi prize pibigadaba T Nungsi Singh, Upa Adyaksha Thowan Jila Parishad. Ngakpigani Mathang the prize pibinabagi damakta MD Hibjur Rahman, Honorable JP Sangayum Pambu, Kokthokchari. MD Hibjur Rahman, Honorable JP Sangayum Pam. Pafor Chabi ki competition da third position Takrabi N Kupi Devi, wife of N Akim. Marakthana ngasigi KDA club na pangtok chariba singlem lo function nasigi tengbang oina na ba mateng pangbiramba singi list amuta lautok charke T Hais Damendra ex Pradhan mahangna lupa lising amagi mateng pibirami ani subada North Eastern Sporting Association nongpok segmai gi club asinasu club asibu nungsibi duna lupa lising amagi mateng pibirami masigi damag hainingai leitana thagat pa phongdok chari. Mathangi event na in and out for women. Sida first, second, third tabi khibi singna TH Bindyarani, wife of TH Tomba. Second position da TH Guni, wife of TH Bungo. First position ta akrabi TH Bindyarani, wife of TH Tomba, stage sa lengkhat pinaban ng singjari. Second position da TH Guni, wife of TH Bungo. Third position da Naurem Saya Devi, wife of N Susin Singh. Second position TH Guni, wife of Bungo, stage the prize long nabagi damakta lengkhat piraksi. Third position da Naurem Saya Devi, wife of N Susin Singh. Hauzik Lengsin Birakli Naurem Saya Devi, wife of Naurem Susin Singh, third position.
Mathangi event na Firal Paibi for women. First position Naurem Saya, wife of N Susin. Second TH Mangon Nganbi, wife of TH Naubi. First position Naurem Saya, wife of N Susin. Second position TH Mangon Nganbi, wife of TH Naubi. Third position Hojik Firan Pabi for women gi first position tabi kibi N Saya Devi. Saya Devi na ahanba prize ahanba winner oi kiba ki prize lobiri. Ani suba position tabi kibi TH Mangon Nganbi Devi, wife of TH Naubi. Stage ta lengkat pirakani. Third position H Ibem Sana Devi, wife of H Suren. Third position H Ibem Sana Devi, wife of H Suren. Hais Ibem Sana masa laktragasu kana gumba mana mahut lobirana na ba club ki mai kading sing jari. Thagatsari sir, MD Hibzur Rahman, Honorable JP Sangayumpam, Mathangda ngasigi President gi Fampham Langda Lengsin Biriba, N Tangba Singh, Honorable Pradhan Hairokpa Tribu Prize PP Nabigidamakta request tauzari. N Tangba Singh, Honorable Pradhan Hairokpa Tri, Housing Mathangi event na laughing competition. No pagi competition niko. Akoi sigi competition sida ngakpi gani hausi akoi na pi gadariba akoi gi event winners se singasi blind hitting for women. Saphu thugai bi ki competition ni sida first second third tabi ki bi sida di fourth phawba lejare. First A Rosita Devi, wife of A Roman. A Rosita Devi, wife of A Roman. Second, TH Romila Devi, wife of TH Romeo. Winner sing si ako'y prize long na bagi damakta same saduna lay na bagi ningsing zari. First position A Rosita Devi, wife of A Roman. Second, TH Romila Devi, wife of TH Romeo. Okay. Third, Y Bem Devi, wife of Y Dayananda. Fourth, H Santi Devi, wife of H Brajamohan. Winner sing asi akoy gi blind hitting da Saphu thugai bi da Saphu thugai ki bi akoy gi inama sing ngaktani. Last, H Santi Devi, wife of H Brajamohan. Prize lawba lakpada akoy gi tinbiriba mayamna winner sing sigi pukning thogot pi boy na ahoba khubak amamam tasu nizage mathangi sports amuka hena akoy gi amuka thawai yauna participate tongna bi damakta Thagachari Sri Honorable Pradhan Hairokpa Tri Matangma Mathangda Prize PV Gadaba S Kullavidu Singh, nominee ZP Langaten Jilla Parishad. Mathangi event asina Yetum Mana Lengbi ki competition sida akoy gi prize lobi khrabi singna A Nanaubi, wife of A Thauba. TH Romila, wife of TH Romeo. Winner sing this stage from the Lenkat Pinaba Nising Zari. Ahan bada A Nanaubi, wife of A Thauba. Lengchin Biraksi, A Nanaubi Devi, wife of A Thauba. Sanbiduna, prize winner Oivi Krabai. Ise Isal Imaidon Singna. Krakrak na labina ba club ki mai kadagi amukasu naluk chari.
Mathangda TH Romila, wife of TH Romeo. Ahum subada Sapam Romila, wife of S Nanaucha. Mari subada TH Ichan, wife of TH Raju. Winner sing si akhoi stage ki manakta sem saduna lebina basuni singjari. Hojik lengsin birakli A Nanaubi Devi, wife of A Thauba. Lengsin birakani second Tabikivi T.H. Romila Elias Mui, wife of T.H. Romeo. Hojik prize lobby dibi T.H. Romila, wife of T.H. Romeo. Masiki mathangda lengsin birakani Sapam Romila, third position. Hojik lengsin birakani third position of Yutumana Lengbi for women's Sapam Romila, wife of Sapam Nanaucha Singh. Masa laktragasu imung manung gimiyo emaling sin birak na baning sing jaring san biduna prize winner of Vikravi Singh. Ekoi na laktok jariba prize wizariba istesi ki maya dalai binaba amukan na ning sing jari. Makhata na TS Ichan, wife of TS Raju, stay home the lengkat pinaba suni singjari. Hojik lengsin birakli T.H. Ichan, third position of Yutumana Lengbi for women's. Thank you. S. Kulabidu Singh, nominee Jila Parishad Langathen JP. Mathangi pangthok chakiba event singi prize PV gadaba ke Haisana Kombo Singh, Pradhan nominee Lorembam Gram Panchayat. Hojik matangi event oina pangthok chakiba bolaubi tugai bipo women's ki winner of Vikravi Naurem Saya Devi, wife of Naurem Susin Singh. Lengsin Biraksi, winner of Bolaibi Tugaibi for women's Naurem Saya Devi. Hojik Naurem Saya, wife of N Susinna, prize first prize lobby. Second, TS Ibimsana, wife of TS Tompok. Third, A Yaifabi, wife of Sanathoi, winner sing susu, Koigi prize long nabigi damakta, same Saduna Lebiu. Second, TS Ibimsana, wife of TS Tompok. Lengsin Biraksi, T.H. Ibam Sana Devi, wife of T.H. Tompok Singh. Hojik prize lobo lentok Birak Libi, T.H. Ibam Sana Devi, wife of T.H. Tompok Singh. Winner sing sigi damakta, tindi bamayam na ahoba kubag amatang kubiyo. Third, A Yaifabi, wife of A Sanathoi. Lengsin Biraksi, third position of Bola Bitugaibi for women's Abuzam Yaifabi Devi, wife of Abuzam Sanathoi. Thank you. Prize people of Maka K.H. Sana Kombo Singh, Pradhan nominee Thagachari. Mathangi prize PV Gadabi T.H. Bidalaxmi Devi, wife of Honorable Dr. T.H. Radhesam Singh, MLA Hairok AC. Mathangi event na Bindi Nambi. Bindi Nambi ki event sida akoigi chapchana akoigi laibak mayai magtada Bindi Nambi kibi akoigi ine ina masingi maming laukthokjage. Winner sing T.H. Radhe, wife of T. Sam Kumar. H. Ibeton, Y. Tanuja, Sapana amasung Thasana haibi
ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯒꯦ TH Rade TH Radha H Ibeton Thasna Sapana Amadi W Tanuja ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯇꯤ ꯍꯩꯆ ꯔꯥꯙꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯕꯤꯟꯗꯤ ꯅꯝꯕꯤ ꯐꯣꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯤꯟꯗꯤ ꯅꯝꯕ ꯉꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯤꯅꯔ ꯇꯤ ꯍꯩꯆ ꯔꯥꯙꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯋꯥꯏꯐ ꯑꯣꯐ ꯇꯤ ꯍꯩꯆ ꯁꯥꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯟꯗꯤ ꯊꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤ ꯍꯩꯆ ꯔꯥꯙꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯤ ꯕꯤꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯅꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯍꯩꯆ ꯏꯕꯦꯇꯣꯟ ꯗꯦꯕꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯩꯆ ꯏꯕꯦꯇꯣꯟ ꯗꯦꯕꯤ Ahum Subada Thasna ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯁꯤ ꯍꯩꯆ ꯏꯕꯦꯇꯣꯟ ꯗꯦꯕꯤ ꯏꯕꯦꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ Makathana Ready the Lainabagidamata Thasna Sapana Amadi W Tanuja Busu ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯦ ꯊꯥꯁꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯍꯩꯆ ꯏꯕꯦꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ Mari Subada N Sapana Manga Subada W Tanuja ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯄꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ Bindi Nambi Sida winner Takrabi Singidamakta Mayamdagi Ahoba Kuba Amatang Sunizage Winner Singidamakta Kuba Kuba Lipiganu ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯕꯤꯟꯗꯤ ꯅꯝꯕꯤꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯤꯅꯔ W ꯇꯅꯨꯖꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯀꯥ W ꯏꯕꯣꯁꯅꯥ ꯁꯤꯡ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯈꯨꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯏꯄꯥꯏꯄꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯂꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯈꯨꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯆꯔꯤ Matangi event na Chandol Thinbi Chandol Chumna Thinkibi Akoigi winner Ngatani Matangi prize Lobi Gadaba Singsi Ming Lautok Sage TH Mui Aduga Mahaki partner Singna Romila Amadi Sapana TH Mui ga Romila na first position da Chandol Thinbi event ki winner Ngatani TH Mui Amasung Romila Ani Subada L Ibem Pisak Amadi PS Ibem Cha Ani Subada L Ibem Pisak Amadi PS Ibem Cha Ready Dalai Biro Ahum Subada TS Bindyarani Amadi TH Achi First lagi Lautok Sarake TH Mui Amadi Romila Ani Subada L Ibem Pisak Amadi PS Ibem Cha Winner Singsi Akoigi prize long na bagi damakta ready da lainaba ni Singjari L Ibem Pisak Amadi PS Ibem Cha ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ L Ibem Pisak ꯑꯃꯗꯤ Ahum Subada TS Bindyarani Amadi PS Aji TS Bindyarani Amadi PS Aji Winner Singsi Damakta Mayamna Ho Bakuma Madan Kubiu Nasigi Chandol Thindi Events
सिगी विनर ngakani ahum suba TS Vidyarani TS Achi Mari subada N Nanaubi amadi A Yaifabi A Nanaubi amadi A Yaifabi Chandol Thimbi gi event singi winner ngakani winner singsi Hojik prize lobiri T Hais Vidyarani amadi mahaki party Mathang da thukpirakani Mathang da thukpirakani A Nanaubi Devi and her partner A Yaifabi Marakthana club na sinjariba ngasigi singlem laba function asigi pukchen chauraba donator singi ming amuta lautok chirake T Hais Damendra ex pradhan rupa lising amagi mana pibirami ani subada Nesa North Eastern Sporting Association nongpok sekmagi club asina nungsibiduna rupa lising amagi mateng pangbirami ahum subada T Hais Roton Singh special contractor nungsi jaraba club pu nungsi biba misaga sina su lupa lising amagi mateng pangbirami hojik thagatchari kakai bosana mathangda prize pibina naba kautokchari Hais Ibomcha Singh club asigi nungsi jaraba advisor mama Ibomcha na mathangi prize pibigani Mathangi event sing asi Thori Jingbi si da winner gi group ta lauthoksa ge ready da lebiro A nungsi TS Mangon nganbi A nungsi stage lom da changsin biro prize lom nabgi damakta TS Mangon nganbi M Purnima TS Chanchan TS Radha A Mainu TS Ajik PS Dayabati haiba group sigi captain ama thokpiraga prize lobinaba ninsingjari Okay Group A Group B Thori Jingbi winner singsi amuka laktoksage A nungsi TS Mangon nganbi M Purnima TS Chanchan TS Radha A Mainu TS Ajik amadi TS Dayabati group singsi captain amadi makoi ani muk lakpiraga prize lobinaba ninsingjari Suangani sab mane hai. Wo hun jaya kita hun lawai. Mathangi aphagi event khaidagi nungaiba aphagi event ama hairabada habal competition da prize logdaba sing ready lainaba ninsingjage अखोगी थाबल कंपटीशन सिदा मिनिट कुन लेपना चोंखिबी अखोगी लाइकाई सिगी लमदम सिगी इने मसिंग मिनिट कुन लेपना चोंखिबी सिंदा अखोई प्राइज पिजागदोरी प्राइज लबी नबगी दमकता स्टेशनदा रेडी द लेन नबगी दमा TS Ijan A Tomba M Purnima A Anita TS Mangon Ngambi Elias Betebu ready द लेन नबगी सिंजरी Travel competition sige prize logi gata pasing matang kokthok sage
अहमद TH इचन मथंगदा A तोंबा मथंगदा M पूर्णिमा मयाम अहोबा कुबा अमलगा लोइना मखोइबु वेलकम तबियु मिनिट कुनलेतना थाबल जोंबी खिबि ngantani लेकिन इसी ख्वाइदगी अकांकन भी इतने मामदी इनाउ सिंगनी TH इचन A तोंबा M पूर्णिमा A अनिता अमदी TH मंगोन गानबी Thank you, Mama Ibomcha Thagachari. Hauzik Pangtok Chariba Prize Jen Bathoromasi Ekoi Loisin Jadri Marathana Nasigi function asigi maroi ba thoram amasu oiriba ekoi mami thawan amadi kede gi marakta sanagado bon haujaragani makha taba prize ekoi bon sigi marak thana muk yenjagani maram asina nungsi jaraba lekai sigi prize winner oibikraba sing satra naharon ise isal khoi pum namak ngahak tan club pu nungsi viduna लेखा ताना फमथा बिनब निंगसिंग जरी आपकी मरब दो मरथदा मखाताना लबसिमु सिबिदुना मतें पंबिरक्की सिंह मुकल थोकचरके सिबि मखाता बा अखोई की लेमहौरिबा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन असी बॉल से सानरिंगे की मरक्ता ना अखोई मखाता ना दुम बिजरगनी अदुना विनर सिंग अदु लेंगदना स्टेज मया दसुम लेंगदना लेबिनबा निसिंगजरी हौजी अखोई फुटबॉल मैच असी हौनबगीदमक्ता सेम सारिंगै सिदा फील्ड मयाइदा लेबिरिबा फुटबॉल प्लेयर अदुगा एम्पायर नतबा अतै सिंगदो फील्ड की मपानदा थोकपिरकनबा निंसिंगजरी फील्ड मयाइदा लेबिरिबसिंग ngasi gi asigumlaba football match Mami Thawan versus KDA veteran sing akoi hojik football match ase hongnabagi damakta ready da leijare football match sida Mami Thawan gi player list amuktang lauthok jage ahan bada Somorjit jersey number 1 ani subada Sadananda jersey number 10 ahum subada captain oina ready jersey number 4 Mari subada PH Rosen jersey number 9 Manga subada Johnny jersey number 27 Taruk subada Robertson jersey number 3 Tare subada Romi Lamabam jersey number 20 Nipan subada Jelis jersey number 55 Mapan subada W Rosen jersey number 16 Tara subada Kamsan jersey number 38 Tara Matoi subada Nauba jersey number 12
Taraintoi subada Kennedy jersey number 45. 13 subada Ronaldo jersey number 25. 14 subada Punananda jersey number 13. 15 subada Kishan jersey number 5. 16 subada Aboy jersey number 35. 17 subada Khaba jersey number 7. Haiba player singsi Mami Thawangi teamgi player ngagtani. Mami Thawanga match thengnabi kadoriba KDA club ki player singi KDA club ki mahut sinduna sanabi kadoba player singi ming list amukta lautok charke. First 7 player, first 8 fill the topic of the player sing. Ahan bada T. Hais Radhesam Singh, Honorable Sir, Honorable MLA, Hairok AC. Jersey number 10, Mahana Bigani. Ani Subada, O. Dilip Singh, jersey number 18. Ahum Subada, T. Hais Gunamani Singh, jersey number 11. Manga Subada, T. Hais Brajesh Singh, jersey number 13. Taruk Subada N. Susin Singh, goalkeeper. Taret Subada N. Romi Singh, jersey number 7. Nipan Subada A. Keso Singh, jersey number 20. Mapan Subada T. Nungsi Singh, Honorable Upa Adhyaksha Thoban Jila Parisad, jersey number 9. Marathanda Club Simunung Sivituna Donation Pivirak Pasing Hausiksu Lep 3 YBC Youth Brilliance Club Hairok Party Ngarothenda Lupa Samangangi Mateng Pangbirami T. Hais Angangsa Singh Headmaster Hairok Kabolekai Primary School Hairiba Nungsi Jarba Kaka Sina Lupa Samangangi Mateng Pangbirami L. Charat Singh Assistant Teacher Hairok Kabolekai Primary School Mahak Nasu Lupal Sahungi Mateng Pangbirami T. Hai Samu Singh Retired Teacher Hairok Higher Secondary School Mahak Nasu Lupal Lising Amagi Mateng Pangbirami Hai Riba Pukchen Chauraba Donator Singh Nasibu KDA Club Ki Maikai Dagi Hainingai Laitana Thagat Pa Amadi Ikai Kumna Buchari Kamu sana tuh mending itu lain aja. Naik hari ini. Mending itu lain aja selalu. Kayak gitu. Kalau hari ini gol cun begitu. Aduh, terlalu. Hari ini gol. Marathanda Nungsi Zaraba Mami Thawan Amadi KDA ki player singi mafam da ningsing jaba amana ngasigi first scorer da Nungsi Zaraba nominee Jila Parisad Langathen GP na S Kulabidu Mahakna Lupa Chamanga ki mateng Chamanga ki prize pibigani haiduna lauthok pira I loinana T. Hais Damendra X Pradhan Mahakna su first scorer aduda lupa lising amagi mana pibigani haiduna su lauthok pira I masigi damak club ki maikai dagi player singi mafam da lauthok chari
Makatana Club Asibunung Sibiduna Mateng Pangbirakpa Donor Singde K. Hais Sana Kombo Singh Pradhan Nominee Lorembam Gram Panchayat Lupa Lising Ahum Gi Mateng Pangbirami Mathangda Sri Ningtaujam Tang Basing Honorable Pradhan Hairok Part 3 Mahang Nasu Lupa Lising Ahum Amagi Mateng Pangbirami Masigidamak Donor Singh Asibu Club Ki Maikai Digi Hainingai Leitana Thagat Chaba Phongdok Jari Ngasigi Club Sibunung Sibiduna Donation Pibirak Pusing Leptana Pibira A N Njit Singh Founder Principal N Chaubi Memorial English School Mahangna Lupa Lising Amagi Mateng Su Pibirami Maraktatna ngasigi function inauguration function of KDA ground cum prize distribution of annual Yaksung Sports Meet 2021 gi function se akoi ngasigi program asi khutsem page FB gi khutsem page ta hauzik live thaduna akoi gi Manipur da laiba praja singda natana Prithvi gi mafam singda hauzik utpiri bani aduna khutsem page bu committee gi maikai dagi su thagat pa phongdok sari Ngasigi asigumalaba match Mami Thawan versus KDA sida akoigi KDA gi players singi ming amuktang lakthokjage mayam ahoba kuba amaga loinana lakthoriba ming sing si ahoba kuba amutang kubiyu ahanbada akoigi captain oina leijare akoigi sir TH Radhesham Singh jersey number 10 Makhatana O Dilip Singh jersey number 18 T.S. Gunamani Singh, 11. A. Doren Singh, jersey number 8. T.S. Brajesh Singh, jersey number 13. Goalkeeper Oina N. Susil Singh. L. Romi Singh, jersey number 7. A. Keso, jersey number 20. K. Deni, jersey number 16. A. Ibungcha, jersey number 9. T. Nungsi amadi K. Megachandra akoi hairiba KDA gi players ingi damakta tinbiriba mayamna hubu kuma amatang kubiyu akoi gi KDA gi players ingi damakta Sisiraba goal post maning ka laibiriba Sisiraba istilinaw singna kar lamna laibinaba lautok chari loinana corner ka form da laibiriba istilinaw singa dasu film gi matai kar lamna chathok pinaba club ki maike degi nolok chari aduga club ki volunteer sing Sisiraba club ki member sing mes hawbayana na ba
खर सिनलांबिनबो निंसिंजारि हेलो हेलो कोई हौजिक सानगदौरिबा यामना नुंगाइरगदबा फुटबॉल मैच असिदा मैच असिबो कंडक्ट रेफरी नायखोंगिरिबोजी अबुगन खले गए जैसे कि सारे के दौरिबा मम्मी तवा नदी के लिए हरिबा टीम मनीषी दुमारे पर फुटबॉल मैच से बुकन तो विकेट दबा रेफरी लेगोने बंजन बदा मिस देवला देवी मिस्टर इस रोशी मिस्टर इबोंका अबदी मिस्टर रोजी हरिबा रेफरी बड़ी इतना गसिगे मैच से रेफरी कंडक्ट बिगड़ने सिंखाई पाएबो तारे सिंखाई तौरगे बुंगा सिंखाई का हापोगे अब सिंखाई हापोबो की प्राइमरी स्कूल में आया पातोगिरबा महेंद्र बोलेरो MN04 8921 अमुकने नगतगे प्राइमरी स्कूल में आया पातोगिरबा महेंद्र बोलेरो MN04 8921 हरिबा बोलेरो अंगो बसिगी Mapuna haifetang gari si sai tawina baiduna nolona khanganjari primary school में आगा पाक्तौर का थमी की बा बोलेरो अमोबा MN048921 आई बसी की मापू याव भी रगदी मुक्ता थोपी रखतुना गाड़ी से sai tawina नबो khanganjari कोई गाड़ी si mapu to dunia ni akhir ini maduna anak pesada lebih ragadi amuk tam thok pirak to na gari sai to bina maduna tolone khalan jari क्लब के मेंबर सिंह संबिदना ऑपरेटर सोम दंगाक्ता इलेक्शन ब्रेक नबनिंग सिंह जरे हौजिक ममी थवान अमदी केडियो के परमेस हौदोखरे नुंसिजरबा बाबो ख्वाइ पुमनमगना फेंसिंग दा का हेना कन्ना नाथाबिदनबा क्लब की माइकेदगी नोलुकचरे
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯤ ꯑꯃꯗꯨ ꯃꯃꯤꯠ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯇꯤꯍꯁ ꯔꯦꯗꯤꯖꯝ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯦꯔꯣꯒꯦꯟꯁꯤ ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ O Dilip Singh, jersey number 18. Tihas Gunamani Singh, jersey number 11. Tihas Brajan Singh, jersey number 13. A. Joseph Singh, goalkeeper. A. Keshav Singh, jersey number 20. T. Dixie Singh, jersey number 2. Hariba, players in the Sina, KDA Gamaikai, Sanamiri. Babithon ni mai kai ta hojik play available players football match Mabithawan amadi kada tim sigi players sigi marakagi ihan hana score tawba amba player aduda kai gunajariba sigi function asida guest of honor gi phumana lesi dekhiba bigwena gajarabada AS Gulabedu Singh honorable nominee JP Lathen kai gunajariba lupa sama prize di bigari ada tambahin beda-beda kai gunajariba Tihai Damendra Singh ex Pradhan Hairok Patu Gram Panchayat Asu ahada asigi football match sigi scorer ada lupa lesing bagi mana di bigari ada tambahin asigi dapat donor lebih diba kai gunajariba Singh hari ada tengah sama foto sering Tar.
Batik kan dah kena nabi oi. Ada profil kita tak. So, mahang orang kalau yang kita cuba nak ada. Kita berjaya jatuh yang lagi langsung berasal dari sisi berbahaya. Baru kita terjadi. Ada kita terjadi. Kita berjaya jatuh yang lagi langsung berasal dari sisi berbahaya. Baru terjadi. Hello. Sound operator. This is our program by now. यहाँ का देव फर्स्ट सोन तो चिल्ड्रन लोग सिक्सिंग करे. Sound operator. यहाँ पर भी. LSD now. यहाँ का देव फर्स्ट सोन तो चिल्ड्रन लोग सिक्सिंग करे. Hello. Iwobi, na sunod ka lang. Iwobi, sunod ka lang. Lensin zero. Dabga.
election direction Mr. Saraba Masigi Kwadi Thora na sa kabila ng Mitwan ng player Jersey number 7 Khaba Haramo Mr. Khaba na pinili ba election direction Masigi Ahad ba scorer ba was Bibi Gaba team has given us in edge program Bahag ng fast scorer ba lupa sila ng mga Bibi Gani election direction Many Rowan you quality holder with your cover. Election direction edge program Belinda. Thank you. Ahad ba scorer Khaba na pinasisi is pinasisi Belinda sila tension yang itu sila tension sulit sama lagi guys pilih kali tension galaxy is pinasisi Thank Belinda sila tension is pinasisi lagi Television Honorable Dominic Chappy Mahalakshmi Guru Nagari Chatur Kibun Bala Meraga Maha Kibut Silaga Ariba Crisis KDA Hulu Abulagagi General Secretary Abuzon Boy Kibigani Jadi, ini tuan nama dia. Dia berasa neraka. Dia sesuatu. Jadi, jika ada dua sekolah, sekolah kita dah memiliki tuan wawan. Kita jauh. Masih berpikir sebenarnya KDA kalau parti pada lagi lepas lagi orang bayar dapat juga orang masih sudah besar tapi ada dengan masih berfungsi sudah atau dalam asasi di pembangunan dengan segi juga pada jila persekutuan lagi masih berbeza untuk Palestin kali mendapat maju lagi masih berbeza masih baik lagi hari lalu telah kalau bekerja masih berbeza sikit berbeza masih ber lalu kurus tadi kususan lalu biar YouTube kususan YouTube kesusahan macam ini dah masih situasi berubah, sikit berubah proses live yang video film ini apa tu tengah-tengah ber print video lagi
ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯛꯆꯤꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤ KDA ꯋꯥꯟꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ ꯐꯥꯎ hꯧzik KDA maikaidaги fazarabdugo ama sansikiduna hꯧzik faudda leinaruba score kipimo tabita 1-1 ki dapigani score 7-4
Yang mengenai mana? Hasil sesuatu yang mengenai football match kita. Tim mana main pas sesuatu dengan itu. Dapat kembali. Yang mana? Kita ini pakai lagi. Sekolah mana terjadi hasil? Sekolah level berapa? Hasil skorasi kita jadi lagi. Bagus. Kalau kita lupa, orang level Dr. Kiai Rajesh Singh bagi pecahan di pada jadi ini bagus terjadi kalau terjadi pada level Singh upacara pada lagi masa sana di kelas berapa sendiri kata-kata dia ini sebenarnya juga Tiais Bagus Sano Honorable Sir Dr. Tiais Rajesh Singh kalau kita berbicara Bagus kata-katanya bukan sama dengan nama musuh kalau kita berbicara Honorable Singh Honorable Awal Khulak Honorable Panjat Kaki Musuh Kesasanya bicara sama tidak ada tapi kalau kita berbicara Bagus sendiri Bagus untuk berbicara sendiri Ayo sesi Elampun Singh ayo jaga warna baik kayak begini yang mengenai football match ini untuk seluruh tim Mabitaran skor lama Amadi KDU skor lama skor lama cenderung hasil timnasi betul betul bermain pada seperti ini Audio sana dapat poin match ini. Baik itu di mana? Ikai konsiderasi cukup sama. Elampun polisi warna merah ayo negara pantai bagi lagi. Bersama dengan supaya ada. Kangdari baik itu bersama dengan semua teman ini di sini. Silakan terus mengikuti lagi. Dan bermula sendiri. Teman-teman mengelirkan jika jodoh lagi berhasil singgah berhasil singgah tapi dengan singgah sama-sama dah sesuatu sesi biarkan sesuatu lakukan video kongres berdiri bersama Miss Yudhira Kukurusa Jati Indonesia selesai untuk melakukan video ini
hꯧzik yamna fazaba breaking ama akhiraba enena oji kibani adugo golmana sakibana skoti ko hoja houzik first half dikibani naman sasigi sasigi ko pilihan person na si Badugo Pinasin ng mga pausing siguro sa injury Tinggi players yang menonton sebenarnya lebih secara performance yang ada di mana sebenarnya beberapa players yang menonton sebenarnya oke lagi kita bisa medalnya jisa sebenarnya sikibu tipuri beberapa sebenarnya ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯖꯔꯤꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯩꯐꯨ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ MLA ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ YouTube ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯈꯨꯁꯦꯝ ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯏꯚ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕꯅꯤ
अमुक्तगना अखोई खाजरिबा फेंसिंग असिदा यामना कन ngathaduna leibiriba isilinausing club turung sibiduna world da fencing da yamna kan ngathabidana ba club ki mai kedi kino lukchari
लोइनना ngasi kabol lekai development association ki dina sinjalang jaduna pangthok chariba lambak sangha bhamadi sahi gi na pangthok chakiba yaksung sport meet adugi club sibu nungsi biduna mateng pangbirakpa makha taba donor sing amukta lauthok charake o Dilip Singh mahakna kabol lekai da lebi mahakna lupa samanga gi mateng pangbirami matangda Laisram Biren Singh founder Little Board English School Hairok Part 2 Devimantop lekai da lebi pa Pukchen Chaurapa mahakna su lupa lising amagi mateng pangbirami masigidamag donor sing asibu club ki mai kede ge haninga leitan thaga chabu phungdok chari thaga chari kusem live ki team hairok lamdam asi gi hoina chautok chaninga oiraba hairok higher secondary gi school gi night view fazaraba saktam masibusu utpiba loinana kabol lekai hariba pikraba khungang asigi semgat sagat charak liba uwa thabagi mai thanbagi saktam masibu uhan biriba kusem lab ki kangbubu club ki maikai dagi amadi lekai sigi maikai dagi 하이닝아이 레이트나 다가짜보도 풍족자리 lauthuk chabamana stage mamang da leibiriba club volunteer sing nattaba atopa nungsi jaraba babok sing yaragati stage mamang dagi kitang chathok pinaba lauthuk chari amukta ganing singjage stage ki mamang da leibiriba club ki volunteer nattaba nungsi jaraba babok sing stage manak dagi kitang chathok pinaba club ki maikai dagi nolok chari hojik ani suba hab hokibaga loinana hojik fawada leiriba bami thawan amadi kede gi score ki fibam bami thawan 1 kede 1 bami thawan gi ahan ba score to wikiba jersey number 7 mayam gi maming leiraba film star Khaba jersey number 7 KD ki mai kaida ihanba scorer olvikiba T.H. Burgess Singh nungsi jaraba honorable MLA hauzik MLA obiriba Sarade Samgi machanupani
यामना नुंगाइबा पाव अमग लैरे हौजा हौजिक चथरिबा फुटबॉल मैच सत्सिगी हाइबदी सेकेंड हाफ की सानरिबा मैच सत्सिगी होइना अहानबा स्कोर चनबंग अंबा स्कोरर अदुदा इकाई खुमनजरिबा निंगथौजम हेलेन सिंह हाइरोक पातु बाजार वार्ड नंबर 3 हाइरोक नगर पंचायत की लेंबिरकपा याम्बा हाइबदी नेशनल बेल मेडलिस्ट ओइना लेबिरिबा सानबगी लमदा ममिंग लैरबा याम्बा सिनासु सेकेंड हाफ की ओइना अहानबा स्कोरर अदुदा लुपा लिसिंग अमगी मना पीजगनी हाइदुना सानरोई सिंगी मफमदा पुनिंग थौगत पोइना मना असि थंबिरगी मसिगिदमक्तसु याम्बाबु सिंजलांगजरबि सिंगी माइकैदगी हाइनिंगाय लैतना थागतचबा फोंदोकचरी अमुक्तगन खंगनजगे हौजे हौजिक सानरिबा फुटबॉल मैच असगी हाइबदी सेकेंड हाफ की ओइना हानबा स्कोर चनबंगंबा स्कोरर अदुदा इकाई खुमनजरिबा हाइरोक पातु बाजार वार्ड नंबर 3 दगी लेंबिरकपा नेशनल बेल मेडलिस्ट अपाउबा साना ngasi pangthok chariba KDA hairok patri kabole kai gi playground sangaba loinana yausang sports meet lisengani kun mathoi gi pangthok ki ba tongan tongan be event singi mana matom jen thok pagi oina pangthok chariba yamna nungai ra ba thorom masigi thorom pareng amagi saruga moina yamna nungai ra ba football gi match sama mami thawan team haibadi film gi jagat ta sangnai ra ba मियोई क्या ना सरुक याबिदुना टीम मम सेबिरगा कोई KDA हाइरोक टीम हाइदुना हाइरोक इरमदम की हाइरोक SC की ऑनरेबल MLA ओने लेबिरिबा रेस्पेक्टेड सर TI सुरादेशम सिंगाना लुचिंगबा टीम मसिगा यामना नुंगाइना सानबिरबा मैच सचिगी सेकेंड हाफ की अहानबे स्कोरर सिंह दसु मना पीबीगनी हाइदुना सानरोय सिंह मफम तमजरी अदुगा इरोइनना ngasi sigumlaba yamna nungairaba amadi singlemlaba KDA hairona sinjariba thorom masigida mateng oina ba haiduna paisa gi mateng pangbirakpa pukchel jaraba mioi sing makhatana mingpang pathok charabada K Hais Kunje Singh hairok patu maya lekai ikai kunajariba nasu ngasi gi fangsala sigidamakta selang bada mateng oina ba haiduna lupa samnga gi mateng pangbirai masigidamakta ikai khumnajari babu sinjalangjari ba KDA hairok part 3 ka bole kai gi mai kai dagi hairinga laitena thagachaba phongdokchari
Makatana पैसा की मतें पांगबिरकपसिंगी मिंग पंजरबदा इकाई खुमनजरीबा तिहाइस निमाई सिंह प्रिंसिपल हाइरो हायर सेकेंडरी स्कूल इकाई खुमनजरीबा लमरी फांगबदगी लेंबिरकपा सारनिमाई प्रिंसिपल हाइरो हायर सेकेंडरी स्कूल नसु असिगे सिगुमलबा केडीए हाइरो पाथ्री काबो लेकाइगी नसिंजरीबा थरो मसिगी दमक्ता मतेंग ओइना बाहायदुना लुपा लिसिंग अमगी मतेंग पांगबिरई मसिगी दमक्ता सिंजलांजरी बिसिंगी माइकैदगी सारबो हाइनिंगाय लेतना थागतचबा फोंदोकचरी Makatana kasih thora masi dabta segi mate paangirakpa senjara berisi ini makatana topsage wahebam Santoy Singh salungpham bayalekai dagi ngakpigani salungpham maning lekai dagi lengbirakpa puksen chauraba Sir Wahebam Santoy mahanasu ngasigi thora masi damakta lupa lising amagi mateng pangbirai masigi damakta sinjalangjariba KDA hairo patri kabole kai mai kai dagi ikai khumne babu hainingai leitana thagachaba phongdokchari Makatana ikai khumnajariba Tihais Chaurajit Singh President Hairo BJP Mandal ikai khumnajariba nasu asige sigulaba thalamasigi sinbalang gudi mati moina maiduna lupat sama di mati pangbirei asige damakta ikai khumnajariba Tihais Chaurajit Singh Presiden BJP Hairo Mandandu KDA Hairo Patri kabel ikai bagai degi hari hari dengan sangat cepat huruf ciri Amat kerana masih di thora masih di dapat
पैसा की मतें पांगबिरक्पा पुक्सेन चावरबसिंगी ममिंग मियामी फुंदमक्तन थमजगे तिहाइस दामेंद्र सिंह एक्स प्रधान हाइरोक पाटु जीपी इकाई खुदगरीबना लुपा लिसिंग अमा नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्टिंग एसोसिएशन नेशा नोबोक सेंमाई क्लब असिगी माइकैदगी लुपा लिसिंग अमा तिहाइस रोटन सिंह स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर हाइरोक पाटु थोचोम लेकाई लुपा लिसिंग अमा YBC हाइरोक पाथ्रिंग आरोथेन क्लब असिगी माइकैदगी लुपा चंगा तिहाइस अनांसा सिंह हेडमास्टर हाइरोक कबोलेकाई प्राइमरी स्कूल महान लुपा चंगा एल शरद असिस्टेंट टीचर हाइरोक कबोलेकाई प्राइमरी स्कूल महान लुपा चहुम तिहाइस सामू सिंह रिटायर्ड टीचर हाइरोक हायर सेकेंडरी स्कूल महान लुपा लिसिंग अमा तिहाइस सनाखोंबा प्रधान नॉमिनी लौरेंबम जीपी इकाई खुमजरीबना लुपा लिसिंग अहुम मतंदा एन तांगबसु प्रधान हाइरोक पाथ्री जीपी इकाई खुमजरीबना लुपा लिसिंग अहुम मतंदा एन एनजीत सिंह फाउंडर प्रिंसिपल एन चाउबे मेमोरियल स्कूल हाइरोक पाटु तोमाल मखों महान लुपा लिसिंग अमा मतंदा थौबाल जिला परिषद की माइकैदगी मसिगी थौरमसिदा अथोइबा लिंबिरक्पसिंगी दायित्व फंबिखिबा थौबाल जिला परिषद की माइकैदगी लुपा लिसिंग तरुक की मतें पांगबिरई मतंदा ओ दिलीप सिंह हाइरोक पाथ्री कबोलेकाई महान लुपा चंगा की मतें पांगबिरई मतंदा लाइसन बीरेन सिंह फाउंडर लिटन बर्ड इंग्लिश स्कूल हाइरोक पाटु दबिमांडो महान लुपा लिसिंग अमा मतंदा केआईस कुंजे सिंह हाइरोक पाटु मायलेकाई इकाई खुमजरीबना लुपा चंगा मतंदा केआईस निमाई सिंह प्रिंसिपल हाइरोक हायर सेकेंडरी स्कूल इकाई खुमजरीबा प्रिंसिपल लुपा लिसिंग अमा की मतें पांगबिरई मतंदा वाहेंगम श्यामथोई सिंह सलुंफम मनिंग लेकाई इकाई खुमजरीबना लुपा लिसिंग अमा की मतें पांगबिरमी मतंदा की हाउस चावजित सिंह प्रेसिडेंट बीजेपी हाइरोक मंडल नसु मसिगी थौरमसिगी दमक्ता सिल्लांग मते मोइना भाइदुना लुपा चंगा की मतें पांगबिरई हाइरोक के खुमजरीबा पुक्सेन चावरबा मसिगी थौरमसिगी सियल की मतें पांगबिरबा कई खुमजरीबसिंग असिबो सिंजलांजरीबा केडीए हाइरोक पाथ्री कबोलेकाई की माइकैदगी हाइरिया लेकर थगत चहुचरी हौजी केडीए हाइरोक की माइकैदगी ममी थवान की माइकैदा यामना फजबा ट्राइब अमा टीम मसिगी कैप्टन की थवाई बिबिरिबा Honorable Sir K.S. Radishan Hairok SCG Masalupa K.S. Basis Mahaki Yamna Fazabat Sudni Dubo Hairok Chibadi Goal की बतख तक अजिंक्य वांग की बना गोल में दो पकड़ खिंचे ममी थवन ताइबन अमदी केडीए अनिमकी टीम सिंह यामना फजना थोया संगावना मैच से सानबिरी हौजोजी वारिबती अनिमकी स्कोर जो फिदम ममी थवन ताइबन टीम 1 अदुगा केडीए हाइरो 1-1 स्कोर तवनदुना स्कोर की फिदम मानना चटी
Marathon menagita mana ujik sanariba second half ki ahanda goal scorer da lekai sigi kop sigi ram na choba mate pangbiru ba aku jangi chan nunchi zara ya basina mata sama di prize sama suti di gani hadina sama di prize sigi lokun bela chori Excellent buzzers, honorable TIs Rajeshwar, honorable MLA Hare Sigi Machanipa, TIs buzzers score to play, Ajit buzzers, among the rival keeper rising, Navirana Kashishari, Vincent Guresi, TIs brothers, Ahmada, TIs Asi, Nintausan Helen Singh, Ayo Pato Bazaar, one of the three the Lakpirapa, Bell National Bell medalist, यहाँ पर सिंह माइके देगी, नेपाल सिंह में की प्राइज समझेगी। नक्की गनी, एक और पॉजिटिव प्राइज बेसिस यूरोप में तो कोई ना इज़े गनी, बस एक दाव प्लेयर से ना कितने जाऊँ नक्की गनी। और जो सारे लोग मैच से तो मेरी बात टीम मनी के स्कोर के फिल्म मम्मी फायर स्कोर अमा अतुगा KDA हेरो स्कोर अनी और वो स्कोर अनी में कसरी टीम में से के जर्सी नंबर 13 TIs राजेश मांगा स्कोर अनी में टीम में से के तमक तो यहाँ में थोड़ा यार यार वो सारे बिना टीम में से के माइक पॉप तो भी आते हैं वो आखिर वाले में सारे बिना की चंद्र में शुरू नहीं हो चुकी सेकंड हाफ की अहम द फर्स्ट स्कोर वाली बात Ekujung Rajni, Walko, Ekujung Sesibuwa, Mahang Kasu, Lupasama bagi prize tubi gani hatana, lepas itu ini masih kita buat
टीम असिबु थागतजरी Second half के हाथ में स्कोरर वरीबा राजेस्ता PIs जितेश्वर इत्यादि वाइडो PIs कृष्ण चरण आइरोक पाते थोम लेका इधर की लंबी रखती इकाई खुलेजर भी मांगसु लुपा संगागी मना मती बिगनी आइरोक मना से भी मैच अच्छी लोचलता मतंदा खुशी नगरी Mami Tawangi tim di Maiki Gisu ani Subisko jersey number 2 na Chanduna Haujik tim ani Makioina score ani ni Saladuna level like अखोगी second half की वजह हां स्कोर चंदी किवा PIs ब्राजीस्ता काय खुलेजा दिवा लिंगथौजम प्रेमजीत एलायंस इनाउचा आइरोक पार्टी बाजार वार्ड नंबर 3 तक लेंगी रखलसे लिखा अच्छा दिवा सेलिब्रेट होने वाली तस्वीर और ये हम लोग का शुरू के दिए हम लोग की लाइक देगी और सुबह गोलमा जर्सी नंबर 7 रोमिना चंदना के दिए आइरोक की अपने स्कोर अहम थंगुना टीम मसीने मंजिल भादु में चली खुदरातन कनाव काय खुदजारीवा हेलो पार्टी तजम लेका रेगुलर बिरपनसु बबी मादोते के बिरपनसु स्कोर सेलेक्ट स्कोर है तो मत्ता नमजबा लोपता तरह की बना पीवी ने अगर ताकि Anak kesoga Mami Bawan tinggi Maiki bagi skor mereka sambuna Haujik tim Mami bangga skor orang orang sama mana skor di film cak mana ada like rate
Hojik lainnya bagi kawan dari KDA di skor di film memutarkan 3 KDA 3 bagi yang dimana mana membuat contoh di perhubungan ini sama serupa penabi pangkat cerita dalam simulasi Hojik YouTube channel khusus lainnya yang nanti juga untuk coverage video masih kita khusus marketing buat KDA kita bagi para macam itu pun channel mana atau apa video coverage video tim media kita tim nomor kabel Development Association KDA kita bagi target selection jadi untuk berubah
ꯋꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤ ꯄꯇꯔꯥꯟ ꯇꯤꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤन learn sanabihigidamay tumanibati thagachanin jukte Sanazariba Wanda Exhibition Bus Manipur Namadi KDA Veteran Team Goyang Ahmad Sanadana Racing Club Masai second half की ओर first scorer over किया TS Brajer Singh संबिधना कमुतक नाटक चले second half की first scorer TS Brajer Singh Sejauh waktu volunteer sing, aku di pemain waktu player sing pun, cincin nak sendiri pun cincin, sejauh waktu volunteer sing, sejauh pemain pemain ada seperti mau kita mana kami tuan kita pun cincin nak sendiri pun cincin. Lena Rocky volunteer singna main gate amadi gate anisita catatan perubahan simbol kejutan menjadi perubahan sendiri Tihas Hairok Part 2 Bazaar Ward number 3 National Bell Wrestling Gold Medalist Mahana prize pibigani lupa lising amagi prize matangda ning taujam Premjit Elias inausa Hairok Part 2 Bazaar Ward number 4 Mahana lupa samagi mana pibigani matangda Tihais Jetiashwari Devi Wide Oak Tihais Krishna Charon Hairok Part 2 Thokjom Laikai Ikai kumijari binasu lupa samagi prize pibigani matangda Haikrujam Syam Singh ikai kumijari binasu lupa samagi mateng mana pibigani Miam, how kubak, kari kita mau kubak lik bi bano, kubak how na kubiyo, nung araw function ni, nung araw program ni. Matangda Haikrujam Rajini Mahanasu lupa samagi mana sipibigani Haujik Lengsin BDB kai kumjari bi Jiteshwari Devi Wide Oak
Tiais Krishnacharon Hairok Patu Toksom Laikai Matang election biribi Hais Rajani Devi Brajes na ngasigi nungai raba match asida punna score ani sanbiduna mami thawan amadi KDA Hairo ani gyone sana kiba match aduda timani ma kyoina score ahum chalanduna Maikai ani me kyoina chap manaba score chalan bada mahaki maikai dagi score ani sanduna yamna chauna mai pakhan bada mating pangki KDA ngasigi yamna fajaba goalkeeper obikiba Naurem Susin Singh ises matak lingkat pirakani yamna fajakraba ngasigi KDA goalkeeper yamna nungai jaba paw amana hojek sargi macha ibungo Tihas Burgess Singana second half ki first scorer oibagi phangbi ki prize kudimak club ta donation tawjaram gani haidona lautok pira imasigi damak club ki maikai dagi hainingai leitana Burgess pu amadi sar bu thagat fundok chari hojek Naurem Susin Singh goalkeeper Naurem Susin Singh goalkeeper KDA lupa lising amagi mana pibigani Hai ribasi aku honorable MLA Mingon Panjabita Dr. TSR Samna Hai riba Susil Bu mana pibigani basi dom miamna aho ba khubak lik bigano bibi hanthagani haksang phagani miam khubak lik bigano wana dang chari yamna nungai jaba mana secretary oibiri basida amok pibagi timing ma laujage KDA ge secretary thokpiu abojam boy aduga bibi gadabana aikai khonajaba honorable MLA ge machanipa Brajes na amok miyam da donate tabiba KDA na ngam khai leitana thagat chaba phangdok chari miyam khubak likbi gano khubak khuyo aduk nuayo function mo thank you